jatona na hai lam sokwani channel o tini je painai o trophy manai omongkha disi para Sree Sangha bai ke khela yasakjak gai tini thangnai rok team wngkha red color ga MG Mandwi gai tegai sangke Garo Warriors Marakpara nandana pani tauksa jorte score wngkha MG Mandwi 1 Garo Warrior 0 Oof. Out. Missed out. Aksar Zaratei MG Mandwi 1 the Garo Warriors 0 so by block so akan item di box tuh lagi itu bola mana lagi hari hai kiri tahu ke sini break time sembadam bagi enjoy ke teman saya cuma tahu yang खेला के Mandwi बाई Marakpara Mandwi 1 Marakpara 0 tauksa joroti half time paika tau Ini ke final knockout tournament mo. Oh. Miss Sangha. Pakai. Wow. Finally khela paika score ka Marakpara 0 ke Mandwi 2 first prize tongo tini untuk final first prize enggang kai 15,000 manai
kai second angka 10,000 manai runners up rok marakpa angka 2-0. Man of the tournament, Vishal Kaburma. Now I request receiving the trophy runners up Garo Warriors. For receiving the champion trophy, the champion MGM Mandwi.